yam manu hanjan tai biya the ko ma da ningai to phangja bani nu pa khara dum sidara ko su yai ba ko na sigma video bu semi kai ko. Hi guys, yang ngasih video jadi ne ko nupi de amna kana ba video ide ne ko hoi nupa ju ta san ba de am kana ni ko adu orga jo khoi nupi da hena kana ba do oi ko haide khoi di isa da kino ma thok ba dum mingon da haido ba ju ngam da ba se dau thok pa ngam da ba haidi manung da phum ga tham ba gum ba jam na kali da ko adu na adugumba do laitana ba haita ine adum kana ba product khara adum ulake tawne ko aduga sigi product se hena kanari se khoi gi mausing da aduga normal delivery oi besing do aduna na hena su kana ni ba ko aduna ina adum product se share do ortu ne ai samaksu angang ani pokra bani haide normal delivery da ngata ko adu kg 3.7 ngata ne ko anima aduna adum season of the kanaba do adum share to ke to bane ado kai product no hai kanda sidale sigi evertin gi Yonilife Revitalizing Intimate Gel sinebo ko ado sise mai kanaba sing do ai dum hai ke ado maroi ne ko sise season roi da base akoi gi pregnancy woman hai tare ne ko miron bina season ba ya de adu akoi na period tori kan da sise season ba ya de ado sigi kanaba do high fat ai dum hai ke bu ko mayam da sigi kanaba se akoi na normal delivery oi khraga akoi gi kahani maril jat khibado adugum akoi gi vagina da maril jat khibagum do do sisna mu hanjan han bangam me ko sise tai kanda aduga akoi gi vagina da dry orga infection thokpodo adugum do leibne bu ko adugum do dagi ngak thoe aduga adumaina infection thoga leib oi darga su sise tai kanda adum phan bangam me bu ko akoi gi intimate health ka mari leina ba khuding mak se sisna do maintain do bi bangam me bu ko ado sise kamai sisna ni habdo ai dum samlapna dum hayake mayam dum ulake ba ko mai kauta se manung de sumaina yawe aduga sida yarba ingredients sing se vutia frondosa aduga ficus glomerata foodfordia aduga floribunda aduga quercus infectoria aduga spatica and aloe vera yauri ado sise tai kan da akoi gi pelvic muscles kumba do adusu yamna strength oi hanba do adumaino oi ado sise magi texture se ai dum ulage kamai tai have do ai dum mayam da dum ucharake aduga kana batai su lai ri ai dum makha tana dum haijarake sumain do ni mai makhum se sumaina lai bu ka ado kamai tai doin hai ka dai dum ucharake sigi akoi je ningang pham doin ko ningang pham ga tai doin bu ko sida kut sida lorage ko maina lobirani sine bu ko lai je ma hi yam lam ne ko aduga akoi gi yam na manung hanjan na tai bu ya de ko akoi gi vagina mapan du da hai tare ne ko mapan du da smaina tai doin ba maina tai birani aduga yam manu hanjan tai biya the ko sine aduga koi na sise kangdri fawba dum nan biraga dum thambi doine smaina si mapan sida tai doine yam na manu hanjan tai ru adu do yaro phatte ba ko koi na sise tai sanga kanda akoi gi vagina da yam na moisturize orga thambi ba hai akoi gi sensitive oiba part che yam na phajana ngak thok piraga yam na nungai thambi ba hai tare ne ko adumaina oye ba ko adu akoi gi vagina da manam mahayam na chenba akan manam nam thiba adugumba su mayam leidana ko adu su dum phan banga me aduga sigi product se season of the kashu kininga oide haide 100% natural plant based ingredients ka tane ko sida same ba da yari singsa adu na kashu kininga oide yam thina kana ba product ne na haini ko akoi no pi gi oina ko adu na kai gumba pam taraga di ai dum description da dum link to dum hapam ge mayam su dum changaga check out to bio adu dum pam taraga di order to ga season of bio si se ado nupi singi oin yam tina kana product ni ko ado kana video ni natte hawada dum comment da dum haibiramo tai jom ya ai jan pas kap tu na le me me so sorry ai sa se himari bo su zadri mama da ningai to phangja bani mama jina nga poksalu da ko no ado myam ai za yum tho om da gi video jam ka hena sanghan ba ding ngam maroi bu ko haide kanung ga jam chai ri bu ko haide khu chai thi gai chai bi ne dum do sen ba hor ba gi chai ba mai dum tori bu ko yeng of fen ga lo sek tom do ne khumo cheng ado trolley gum lo mak shu bu loi re bu ko ado video je dum lo sela ga yam ka hena sangal la roi ge bu ko ado yum yor ka na nungai video se mak toi ne ado myam aina ucha ki ba se product se ko gi mau adum design a lo soi ba ka tight o hen ba da ta bu ko dum le sabi sing ju dum season ba ya haide akoi gi
intimate area se intimate area ge health sing je yamna kanaba pi haidena ko aduna se sisna ba kishu kai akoi infection gumba thok pasidi mau khangde lai sabi khangde loina mak thoini na trane ko adum haka chaba khot pa adu manam ha chamba do maroina adum mayamna khalam ni ba mau khaki oira boi dum khalam ni ko ado lai sabi ge su dum sisna ba ya ado nupa khara dum sidara ko zu ya ba ko na siguma video bu se me ga ko ado nupa jing ju tasan ba da yamna kanai ko mawa peli din nupa ne ado video je ngasi gi decide le selage mathang video dong thing na se like subscribe to ko bi ga no bye